I dobar dan ljudi, evo nas ponovo u Minecraft Pocket Edition Survivalu. Kao što vidite, u prošloj epizodi smo rekli da ćemo sagraditi novu kuću jer nam je ona tam bila premala. Ali ja sam već počeo izgradnju nove kuće i kao što vidimo jedno gore. Ljudi, kuća će nam biti malo šarenija, znači pošto sam počeo da radim i s ovim blokom. I eto. I evo sad ćemo je dovršiti. Samo prvo uzeti kraftovat još dasaka. I tako. Pa ne! Pa fuck! Gdje je ovaj debil da nam pukne, ljudi? I ljudi, evo sad ćemo sve ovo popraviti. Kak je i bija. Fuck, malo ćemo morat. Ljudi, evo ga izgleda kraj. Ok, ljudi, mislim da bi to bilo dovoljno zemlje da ovo. Ipak ne bi bilo. Treba će nam još 1, 2, 3, 4, 5, 6 zemlje, ljudi. Jes, ljudi, to je to. Fuck, ne te. I ljudi, skoro smo gotovi sa prvim zidom, ali moramo ovo fakat zatvoriti da nam netko ne bi ušao. Fuck. Ljudi, moramo brzo ići kući na spavanje. Brzo promenimo mač u ruke da nas nešto ne bi napalo. Ljudi, evo gore, ovdje sam sigurno stavio baklu gore da označim gdje su rude i to. Fuck, ljudi, čujemo prvog zombija i bolje da bežimo. I ljudi, evo ga još jedan zombi pored naše kuće. Fuck, ne možemo ući u kuću. Dok ga ne ubijemo. Šta me udaraš, glupi zombi? A fuck, to ne bojim te sve. I ovako ćeš ti uskoro sagoriti. Nje. Fakat, ljudi, skoro nas je... Fuck, ne mogu da spavam. Pustit ću ga unutra, ljudi. Fuck. Ušao je. Dobre, tako. Sad te neću vidjet. Sad vas neću vidjeti gamad jedna do sljedeće noći. Verovatno. Dobro, creeper i pauke, ali oni creeper, u stvari pauke neće napad dan. Moramo jesti, ljudi. Oh fuck, ne, da umrem.
Please, samo nemoj da crkneš. I ljudi, to je bio fakat to. Ljudi, ipak ćemo preživjeti. Pa dobro, onda bežimo i... Kao što idemo tamo svi gore... Ljudi, jer ono Enderman tamo? Jest, Enderman. Fuck. Ljudi, ovo će nam dosta koristiti. Mada fakat šta ćemo strelati kad ne mogu napraviti luk. Ili mogu, napravit ćemo luk. Samo... Fuck, ljudi. Samo ljudi moramo spustiti pogled da ne bismo gledali u Endermana. Još drugog mjesta. Fuck. Koliko vas je? Tamo je jedan zombi, ljudi. Onaj tamo gore, ali još nije crkao. Eno ga glupi skeleton, crkao i on. Ljudi, eno ga pauk. Ljudi, šta je ovo, brate? O neki bug. Pauk leti. Fuck. I evo ga, ljudi. Sad možemo ući unutra i ravnat pod. I evo ljudi, sad ćemo da uđemo. Samo prvo ćemo pomeriti ovo i stavit ćemo baklju unutra. Ali prvo moramo da dovršimo pod. Pod sam fakat mi sviđa da pod bude od Calderman. Nekako će biti baš dobro. Samo ljudi ne bi volio da mi nešto uđe. Tako da ćemo ipak zatvoriti ovo. I čim nam kuća bude gotova, znači prvu noć, znači kad nam kuća bude gotova i kad padne mrak, obavezno ćemo prespavati u ovoj kući i onda ćemo sagraditi most i to je kraj onda ovog serijala. Ljudi, kao što se sjećamo, u prošloj epizodi sam rekao da posle serijala Minecrafta ćemo sagraditi grad. Ljudi, možda ću grad sagraditi i u Minecraftu, a možda i u SimCityu, vidjet ćemo. Fakat ljudi, mislim da sam čuo Endermana. Ljudi, mislim da bi to bilo to što se tiče ove kaldrme. Morat ćemo kući da je uzmemo još. I moramo hitno naći. Ljudi, našli smo kravu, ona će nas spasiti. To ljudi, 2 kože i meso. Vreme za nas. Fuck, samo 2 srca. Kaj mi ono to vredi? Idemo ovo uzeti. Ljudi, možda ćemo kraftovat ovo. Da, fuck. Ok. Eto ljudi, sad se vraćamo kući. Fuck, kako
je ovdje duboko? Vidite nam je kuća. Ajna tamo, ljudi. Vidimo ovcu. Nego ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, ćao.